besishilo ukuthi sizokuphathela insizwa yestairs. Sizwileke nobaba la ekhaya ethi naye usefuna ukuthi edistance esinepool la ekhaya. Manzini sikubingelele sikwamukele ku Real Nqubeko TV. Ngiyabingelela mfethu ngibingelele nababukeli bakho bonke ngithi nje amen. Yini lo yenza stage babuzungu? Mfethu umsebenzi wethu ukujabulisa abantu. Umsebenzi wethu ukuthi la sifike khona abantu kodwa bajabule. So njengamanje ke besenza lokho esijwayele ukwenza. Yeah. Mhlambe Manzini siyabona indima yomculo iya ngokushintsha manje sibona sekuculwa ngo-AI ingoma iziculo ngo-AI uma ubuka isikhathi eniqale ngaso umculo ukuguquguquka kwendlela esekwenzeka ngayo manje ubona umculo wethu ikusasa lawo lekuphi mfowethu into ezosiza ukuthi siqinise kulokhu vele besikwenza akuqala ukushintsha emculweni kade lwalifika ushintsho uzokhumbula ukuthi kuqala bekwazi ukuthi ungene e-studio kuphela bese uyokhipha i-CD kwadlula ama-cassette kwadlula ama-CD manje sesiyastreama manje kodwa silokhu simile entweni into ebalekile entweni ukuze uphumelele ukuba consistent entweni oyenzayo uyiqinise uthi noma u-up igame ungayishintshi igame just up the game lezi zinto zo-AI zifikele nje ukuthi sithi ukuthi up the game ngoba u-AI into engithanda ngeke afike estage kohleze kume thina abantu bangamlalela lapha but ey'ntweni ey'nje abantu abafuni kuphela ukuthi balalele kodwa abafuna ukuthi bambone umuntu ebaculele bajabulise badansele. Mhlawumbe Manzini ngiyafisa imessage yakho ongayibhekisa kubaculi ukuthi abanye abaculi bewuthathe nje umculo for fun. Mhlawumbe singawufanisa nomculo njengebusiness. Umculo mfethu yabona once kwathiwa send i-invoice noma ungakubalekela kangakanani noma kuthiwa umzalwane lo uthi za kodwa mekwathiwa invoice that's a business language so ungalinge uzame ukutwist izinto mind you uNkulunkulu usinikeze lama talent ukuze siphile so I know ukuthi abantu abaningi bajwayele ucomment bethi hayi vele abaculela imali of course vele uNkulunkulu uthe hlani phanje njengenyoka nibe mnene njengamajobu ngeke uNkulunkulu akunikeze italent bese lingakuphilisi because umuntu mangabe umuntu ehlupheka nalo italent bazojika bona abantu bagceba bathi lo uyahlupheke netalent elingaka kanti yo talent fanele ukwazi ukulicommercialize italent lakho ukwazi ukulenza uNkulunkulu akunikeze ukuthi likuphilise thina sakhila ideze namhlanje sakhila ama swimming pool siphumelele empilweni with only the talent kodwa into ebalekile more than everything enhleze ngibakhuthaza ngayo noma ngabona ngathi ngiyachoma ngiyabakhuthaza ukuthi out of doing what you love and treat your business very well ungalingi ufile ashamed ukuthi uculela imali of course if you deserve ukufika lapho that how God wants you to live so ungabi nje ashamed uma mekufika isikhathi sokuthi ucommercialize umsebenzi wakho commercialize take it as a business but know how to ukuhlukanisa lezi zinto akuhleze kuyibusiness njalo khona isikhathi sokutshala khona isikhathi sokuvuna bazongizwa bakamoya akuhleze kuyibusiness njalo but treat your work as a business. Ngiyazi ukuthi ugcotshiwe ungumgcotshwa kaNkuluNkulu sisemshadweni kababa uMafohla ngifisa izwi ongabanikeza lona nje babeshada namhlanje lithini mfowethu umshado wesibusiso esivela kuNkulunkulu kuthi wokuhlanganiswa uNkulunkulu akuhlukaniswa umuntu lokho kwenzakala namhlanje kumfuziselo kaNkulunkulu ethanda ibandla ekuyithina uNkulunkulu sifanisa thina sifaniswa njengomakoti wewondlu njengoba ubonile umakoti embozile ngokumhlophe lithi iBhayibheli ngelinye ilanga nathi siyofika esigabeni esinjalo wesiyombatha ezimhlophe asihlangabeze ukuthi kuthiwa kobe sekumyeni wethu ngoba sonke sobe sesisemzimbeni owodwa so lokho esikubona namhlanje it's what God love it's what God created ukuthi akulungile ukuthi indoda ihlale yodwa ngiyakhuluma akulungile ukuthi indoda mayibe yodwa so we are happy namhlanje uzalo lwami luyathatha lwenza lokho ekufanele vele likwenze uNkulunkulu asibusisele kona ukuthi sikwenze. Manzini khona umsebenzi singawulindele omusha sesivala ukhona umsebenzi okhona in his throne so recorded last year live Spire Casino and this year as I said uzwile one of the songs uNdumiso uzo release futhi naye uNdumiso sisine announcement enkulu nje soyenza right now sizo unleash le beast le njengamanje we gonna give it to people sesibonile ukuthi now uNdumiso is ready ukuthi abantu akwazi ukuthi aqhubeke nomsebenzi awenze kahle ngithembe so definitely we gonna announce very soon ukuthi uNdumiso uzoqhamuka nani kodwa nje this year abantu abaqhubeka ba stream umusic wethu bawulalele on YouTube na konke ama platforms asemthethweni ukulalela umculo wethu.
kunjani ukusebenza noNdodana ngiyazi ukuthi baba Manzini akujwayelekile lokho wakwenzayo ukuthi wamthatha emncane wamfundisa umculo njengamanje kuthi mayevele stage kusukume wonke umuntu amengenya kunjani ukusebenza noNdodana mfowethu kuwumusa kakhulu ngibona uNkulunkulu engithembile akulula ngiyazi ukuthi esizweni esimnyama uyakhumbula ukuthi bekudume sizikhonto soyibulala yabo lento ethi umfundisi akamzali umfundisi sizoyibulala because I feel like yashiwo abantu abamavila okuwalka ijeni nabantwana babo ngoba ngeke ifike iqoqo ligxume bese ingane yeqoqo ingagxumi ngeke inkalankala ikekele ingane ingagekeli so le mangabe abantu abamhlophe bekwazi ukuthi iloy ikhipha iloy yini esihlula thina ukuthi lokho kwenzayo ufundisa ingane yakho okubonayo ukuphilisa indaba ungafundisi umntwana wakho umfana wami ube netalent ngamdiscover mina kusase early ngakwazi ukuthi ngimveze ebantwini bengakaboni ngalokho ngihambe naye mkhulisa njengamanje is going to be one of the biggest superstars in Africa and even international nala ngingafikanga khona because uyiqale le journey kahle kusesamncane yes Manzini siyabonga sikufisela inhlanhla noNdodana ngiyabonga kakhulu bekuyena kubaba uZungu baba uthina Zungu insizwa yestage siyokhuluma noNdodana masibuya ngala